Ito na guys, luto na yung ating manok na tinulang manok na buo. Sa Bisaya pa guys, yung ating asawag ating tinibuok na manok. No, malapit na itong lalantakan guys. No. Siguro masarap na to. Tingnan natin guys. Okay na to. Tikman natin guys kung okay na ba ang sabaw. Tamang timpla. Yun guys, lalantak ka na to guys. Talagang masarap to guys, ang native chicken. Hanap guys yung batikon guys, lamang loob ng manok. Nawawala. Siguro nasa kailaliman. Ito guys, pag hinain na to guys, sigurado na. Yan na to. So, guys. Okay. Off na natin ang kuan guys. Tamang-tama na to. Malambot na to guys, oh. Tingnan nyo, malambot na talaga, oh. Nako. Oh. Tingnan natin guys kung masarap ba to guys. Masarap talaga guys. Nako. Sarap talaga. Ubusin to guys. Sarap. Ubos na talaga guys. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong suporta. Magandang araw sa ating lahat.